Midiri mugo watch thoknath. Uh, like jin shimugo ashinen wolat ke jena ke jek na jekan mugo ke biolara no awo jaga ke. Ajira matiri mo. Well malada yeme mishi cornerling like she knew she did, mishi cornerling already. Like kum South Sudan as spell him. She kinda like ramkel kake ude shwale Peter Lam jajalaro ajana be internet dun South Sudan be jege social media ba jege ka South Sudan. Mikwi kone, shara makarano be completely be larano be internet be gag, ngene win mon internet jenaniam social media jenaniam. Ne te gaka je te gak ramek gak internet milara be internet beja gak ki ba na beja wikeya ala mila doing public mi yos kene dial ka bilar no mo yen ngutin la diana ba na mo ba je wuch ba wikeye chi aje be use shit ke social media. By the way, social media again the only place me ku awareness ku talk tin kan wani ka jan gwasme ramla be social media be je gram ma share right ki chung che jabat bana kule rule di remote anyok en kere kono de la re wike so Sudan baga la remote ke baga le say media ndial tintire wike sa Sudan lakin ka les online ko ba kaling mitia mal wala nije ba je broadcast kangu ke social media ko gorga jeno jiwe dial ngwani tin kule la ngwani wich biken manan le road re wich biken but as PLM party Ramadan and writing eko shala do wude shal ke bul mel I donga jaram nana dia kore ko shi ngwane shi ka ni ala wude me shi Ramadan de gwasel ke ma yadit I jen mu yen ngotin yene ko na ngweni I baje ka no makarwa de gore ya the publicly you should apologize cause jen ngari rami mo tek gwad medire wike so Sudan ke chari mo chajalar ko la araje kenge jamanda na lode publicly kamana sha gor gwada me wadere apologize ki dere dere jalar ko ramla be internet be shut down like tell a voice within South Sudan you do not have a voice everybody tell a voice kabi medan latke bi je watch ted karan ko jen kula social media jen kula la power ngani mo tele ka power den power in social media mishi mi je kanen kan kula ne me jeka. Now you come out we blarno ba je gek mi jen tulen shala je no bia na bia ka lat ke je ne me she gwana ne aw internet de la social media a business ke a business mi dungwande kwala be use ne ka access ko bine dial be kan take a gwan be kan you writing be kan ko ngwanka be kan ka share ko different people take a different place tel gwan mi share leka don na wi ajik tena baro jana balat. So jen dobran na social media kaje right now ka media ke social media antame ke jero je dana shalado men shalar as spelling party ke wude shal ke Peter Lame shalado men shalar awache chuong shi mugwa den shina chunga je shingwan digan chunga je ko kuje mo der yiga apologize der dorde yiglar ko shi chuong manana chalar ngai kone chalar ke 2 days ago ano be internet be shut down. Social media be just shut down be just block like she quite benefit in the social media win mon without social media this day be along the country should they run go the alcohol through internet bang internet tilat ke bokni nyingdul gorke internet den kula connection kana ko win mon do and not to mention and kum South Sudan in kona kwaran ko office niken let ken get internet without internet tell me blood point the NSS TV SSBC ke South Sudan Broadcast Corporation la television and that internet metel internet atelo gwat mede ngwande ko nyam kaja right now sha ngwak cha de begak ko sha lar ngene no bol meli ci jen ramnana dia ko these are opinions they are just ideas ko tel mi shanalat
Remos come from there. Rajadan at work. Ki men chala berar tongomi. Cha bibin crate ni ja outside. Ku aja lick the information mo. Ki berar the information mo abaja bilinga use. Nyo ja gwana take a mutu ogre mi. Mwada bet gwada belene ben. Cause every kem yadi we rar ko bo dwelwal. Ngai kona te point the beja. And everybody hoping will be point about go cause a queer telerek mede to okaje ko ngode ko country ko lead. Another thing, South Sudan ngode Kenya na go goika. So enemy shekule jere kuma ka shikata no ko ngaje no ko ingwin me de la donja no da jen ga ki de jen. But see the think a very long time re kuma ka mi mo akane den ko ngai ka jeda akane ko ngai ka goide. Dundo she tam ko ba we ba internet ba shut down. Na me tam ko binad biken man dan and look and re kuma ka biken lat biken mala shuang ran de we down yam go country because we done a country midit me de hob dan down yam go jam ana mo kel mu gorno de nyaa ya kel but should or watch to not should or watch tet kana mi je mi loka do not do that. Don't shut it down. Do not shut down internet or social media in South Sudan. So try to get out wonka. Mishajan away and a gag and internet cause South Sudan. When a tired and she Korea control cause me internet mo aja gag. Ngayena nere kona baga ke kumi South Sudan. Shika Nuer karo. Shika biya dinka karo. Shika biya shulu karo. Shika biya ji kotoria karo. Shika biya shayini. Shika biya do dial. Do koken. Do specific. Because all the 64 tribes, they will go against you. Co-internet, it benefit everybody. A chunk na benefit what you reject. Communication ka rade. Amagwa. So shwa jalel, shwa public, shwa jaga biajalel against you. Mena go do up the dian bian ka convince ka jemi take a mistake shalat. So thing gonna be alright. So again, ana go rede nywa yekel and bana jegum redian. Bye bye.